Эгерде yol işareti olmasaydı, bu çeşit otlar içinde saklangan koy olganını tasavvur etip olamazdın. Daha doğrusu koydan kalgan tarih. Evvelleri bu meydanlık Ney Liebenthal adını taşıydı. Onu Kırım Almanları, Lüteranlar kurdu. 19. asırga ait Tavriya guberniyasının tarihi kitabında bu koyda 5 azbar olganı ve 53 sakin yaşaganı hikaye etili. Ulu Vatan cengi başlaganından Kırım Almanları başta Stavropol ülkesi, sonra Sibirya ve Şimali Kazakistan'a sürgün etilgen ediler. Kırım Yarımadası faşist baskıncılarından azat etilgen son, hakimiyet bunda Ukrayna vilayetlerinden kolxoz azalarını getirdi. 1945 senesi avgustun 21'inde Sovetler Birliği Yukarı Şurası Prezidiumunun fermanı ile Ney Liebenthal Novodolinovka adını aldı. Ney Liebenthal koy şurasını ise Novodolinovka koy şurasına çevirdiler. 1950 seneleri koy şurasını dağıttılar. Novodolinovka ise Novopokrovka koy şurası erkenine kırsetildi. Alazırda munda 2 mesken ev var. 80 yaşında Galina Ivanovna bizlerini kuler yüzüne selamladı. Lakin herhalde eline bıçağını aldı. Bu bita maksadımızını bilip çok taciplendi. Что тут снимать, Господи, боже мой. Вот это я тут живу, и вон семья живе. Все, нема ніде нічого, нема ніде нікого. Galina Ivanovna mında omur kaynağanını yaxşı hatırlay. Kırımga o ta 60. seneleri Sumy şehrinden akayla beraber koçtu. Mında onun 4 balası dünyaya geldi. Tamam şu yerde onun bütün emek tercümeyi geçti. У нас тут столько было людей, что у нас на машину не хватало, женщины одни не влазили в машину. Машины не хватало на один раз. Вот отвезут нас на работу, кто успели, а потом приходит машина, забирая мужиков, забирая остальных женщин. Столько было тут миру. Ми столько старалися то послухати новості, що ж буде. Той колхоз столько здав молока, а наші є столько. Наші на перегонки йдуть, наші не уступались. Колхоз був хороший, звісно. Mektep, klub, tükan, koyda her bir saat çalışaydı. Şimdi bunun hepsini korup olamazsın. 80. seneleri koy yok olup başladı. Sakinlerge diğer koy ve kasabalarga koşmege teklif etkenler. Lakin Galina Ivanovna bu yerlerini terk etip olamadı. Çünkü bunda koy mezarında onun 2 kızı, torunu ve anası defnetilgen. Da 2 balası, kızı ve oğlu farklı yerlerge koştular. Oğlu şimdilik hatta Ukrayna'da yaşay. Bitanın onun alazırda bağı yok. А я осталась одна. Все. Никому не надо теперь. Так у всех собрать 10 внуков. Хоть сейчас осталось 2 детей. Вот. 9 правнуков. А некому ложки воды подать. И вот буду ходить. Упала, полежала, устала, опять пошла. И за детьми душа болить, и за нею душа болить. Только за мною я не могу больше. Якби ще, я вже казала, хоч би люди були тут, я б ще трошки протягнула. Так, я не знаю. Zayıf korgen kozlar, hasta yürek ve da bir kaç dertlerim var deb şikayet etip sağlığına Galina Ivanovna. Lakin buna bakmadan o daima harekette. Bu sene ihtiyar hatta bostanda osunluk saçtı. Mında em biber, sarı ve sakız kabaklarını da korup olursun. Lakin ev binasını tamirlemeye çare yok. Bina damından tamçılar aka. Bundan sebep sıvalaması töküldü. Su yatakka doğru tamam. Tamirini yapacak insan yoktur. У меня много детей, у меня однокомнатная квартира не позволяет квадратуры, чтобы жить там.
Во-вторых, я прописана у мамы, там тоже много детей. В-третьих, то, что есть этот дом, существует, по крайней мере, не наш, но у бабушки не оформлен. Мы живем здесь, так как негде жить. Ленура Васильева мында 4 sene evvel keldi. Akayının bitası keçingen son koştular. Onun Georgiy'nin beraber 4 balası var. Evde hayvanasrapçılıkla uğraşıp aileni bakmağa umutlarını joymaylar. Это у нас птички, это самые младшие. Там средние есть, вон там еще. У нас их много. Васильевлердің қорантасында мısır, тауық, қоян, домuz ve сығыр бар. У нас было 2, но они металл съели, и из-за этого пришлось зарезать. Уже давно бы молоко было бы. Балалар үшін белгіленген төлевлерден ғайры қорантадан башқы қазанчы yoqtur. Omur arkadaşı bir vaqtları buyuk kuş қожалығында çalışaydı. Ayda 6000 grivna kazanaydı. Kırım Rusiyaga qo'shilgan son aylık maaşı 3000 rubleni teşkil etti. Bundan sebep işten boşamağa mecbur oldu. Ленура koydaki yaşayış balalarına faydalı olacağından emin. Если брать по воспитанию, то это очень хорошо. У меня дети воспитываются, скажем так, именно в моем воспитании, не балованные и делают то, что нужно. Вот как раньше жили бабушки с дедушками, они нас воспитывали. Buyuk kızı Liza merkez kurmanğa, okulga, avtobus ile katnay. O uzakta yaşagandan işte kederlenmey. Можно вечером сходить куда-нибудь погулять, друзья приезжают. В деревне хорошо жить. И воздух чище. Интересно тем, что можно где-нибудь полазить, на что-нибудь наткнуться. Nege ve kimge rast kelmege aile başı Georgi bile. Neyli Bental bir vaqtları çok zengin ve meraklı tarih sayfelerinden belli olgan. Mında Kırım cengi zamanında İmaye yolağı, Lunet kurulgan edi. Sakinlerde ibadethane, degirmen ve tola zavodları var edi. Ulu Vatan cenginde ise onların evinde Almanlarının ştabı yerleşeydi. Georgiy'nin karbabası ev divarında saklanılgan Walter pıştavını taptı. Luteran kilisesi defalarca inşaat etilgen edi. Degirmenden tek bu betondan yasalgan kıyafet kaldı. Ну, ездят, до сих пор он ищет. Он с Симферополя знакомые звонят даже. Металлисты, как говорится, или кто они там, археологи, или кто они там. Все просят, чтобы я им показал, где находилась мельница, где кирпичный завод стоял, как говорится. Все хотят что-то найти такое ценное. Mında sürgün etilgen Almanlardan soyları sık keleydi. Onlar yakınları, kayırdı, altın ve degerlikleri saklaganlarını yaxşı bileydiler. Georgiy'nin aytkanına göre bir gün koyga yangın maşinası keldi. Kuyudan suvunu çıkardı. Musafirler kuyu tubundan sarılgan gugumnu çıkarıp ketkenler. Kim olganları alada belli değil. Böyle gibi vakayalar çok rastgele. Вон дедушка напротив тоже у нас когда-то в своей жизни разбогател, нашел, копал полусадник, трубу нашел, выбросил, зазвенело. Ну, подошел, разломал еще при совдепе. Отсюда копейки посыпались. Государство дал 25% получил. Вон тоже баба Галя, он церковь разобрала, ее племянники там, да и внуки ее пропили, куб нашли с немецкой молитвой, получается, куб без бетона. И вокруг куба этого выложено от копейки до рубля серебро. Вот так вот пропили, ну, и ездят, копают, находят копейки. Я сам он картошку цапал, нашел. Отец у меня нашел, что человек, как говорится, в Германии сейчас живет. Что-то блестело, но я не видел ту копейку. Мы находим Николая II тоже копейки. Hazine tapıp zenginleşmege Vasilyevler ailesine de kısmet olmadı. Onlardan fikrince bu maksatga erişmek için en esası usanmadan çalışmak gerek. Bundan son yerlige yakın bir yerde ev almağa niyetleri var. Bu vakıya olgan takdirde da bir Kırım koyunun tarihi biteceğine hiç şüphe kalmayın.